večer svima, dobrodošli na prezentaciju kompanije VIP4U. Moje ime je Marinko Parić i večeras ću biti vaš domaćin i voditi vas za ovu prezentaciju. Ono čemu zahvaljujem, imam veliku čast i privilegiju da s nama večeras na ovoj prezentaciji se nalazi i CEO kompanije VIP4U, gospodin Dražen Jurčec, i on će skupa sa mnom vam dati najbolje uvide u ono što ova kompanija pruža, na koji način je osmišljena, kako će raditi u budućnosti, koji su nam rezultati u proteklih 10 dana, doslovno od kako je sami start kompanije, i da vidite da jednostavno ono što se događa sada sa ovim projektom mijenja sudbine mnogih ljudi koji su dio ovog projekta, a zasigurno i mnogih koji će nam se tek pridružiti. Dražene, dobrodošao, hvala na tvom vremenu i što si izdvojio vrijeme da pored svih obveza koje imaš, a znam da su ti ogromne, budeš večeras tu s nama i da nam daš prave informacije kako i na koji način profitirati od samog prisustva unutar kompanije VIP4U, kako koristiti njezine benefite, kako koristiti proizvode koje kompanija ima i kako uz preporuku drugim kupcima ostvarivati benefite od cijelog prometa koji se događa unutar ovog projekta. Evo, večeras nas ima popriličan broj na Zoomu. Ja ću krenuti sa samom prezentacijom, a onda u toku prezentacije će se i Dražen ubaciti sa određenim svojim komentarima, i na kraju same prezentacije, ukoliko bude nekih pitanja, slobodno nas možete pitati u chatu, napišite, postavite pitanje, vrlo rado ćemo vam odgovoriti sve ono što vas interesira. Evo, jedan trenutak da podijelimo prezentaciju. Malo. Sekundicu. Evo. Ok. Dakle, sami start kompanije je bio doslovno prije 7 dana, prošli utorak, i ideja je da sada u ovaj utorak nakon 14 dana krenu prvi poeni u opticaj, odnosno u prodaju od strane vlasnika, a vlasnici su svi oni ljudi koji su kupili pakete sa proizvodima u našoj kompaniji. Ideja je kompanije da stvarno napravi ovo što piše na ovom slajdu, a to je health, personal growth and wealth. Znači da ljudi se osjećaju zdravo, da osobno rastu, razvijaju se, educiraju se, uče kako graditi svoju network kompaniju unutar ovog projekta, kako ostvariti ekstra benefite unutar tog projekta i da ostvaraju financijsku korist od svega toga. Ono što je kod nas suprotno u odnosu na neke druge web shopove koje možda danas poznajete u svijetu je to da mi kroz svoj loyalty program nagrađujemo naše kupce doslovno sa novcem i da oni taj novac mogu koristiti gdje god žele, ali da mogu višestruko profitirati od prometa koji se radi unutar ovog web shopa. Postoji više instrumenata unutar same platforme koja podiže vrijednost vaših poena koje dobijete kao loyalty poene unutar ovog projekta. Danas ćemo proći kroz sve te instrumente da vam bude jasno da jednostavno jednom kad postanete kupac u našem shopu, kad pored proizvoda dobijete i poene, ti poeni će svakodnevno rasti u svoje vrijednosti i samo je pitanje trenutka kada ćete vi odlučiti da ih želite plasirati na internoj platformi, prodati i unovčiti za cash. Kako je to sve zamišljeno? Evo, proći ćemo sada ovdje kroz ove pakete. Dakle, mi imamo pakete sa proizvodima od vrijednosti 500 eura pa do maksimalne vrijednosti od 10.000 eura. Isto tako i razlikujemo e-pakete i standardne pakete sa proizvodima. Znači, razlika između e-paketa i standardnih paketa sa proizvodima je u tome što u e-paketu dobijete u određenom postotku nešto više poena nego što ih dobijete u standardnom paketu koji nosi fizičke proizvode sa sobom. Ukoliko se odlučite kupiti paket sa fizičkim proizvodima, vama će ti proizvodi, ukoliko ste u području Europske unije, biti dostavljeni u 5-6 dana na vašu kućnu adresu. Proizvodi su number 9 brenda, proizvodi su slični proizvodi ili isti proizvodi koje koristimo i u 9 for Life projektu, plus u ovom projektu su dodani neki dodatni proizvodi, tako da stvarno dosadašnje iskustva u proteklih 7 mjeseci u kompaniji 9 for Life
kazuju da su klijenti vrlo, vrlo zadovoljni proizvodima, da ih konstantno naručuju i da doista feedback sa terena je izvrstan. Dakle, kad kupite bilo koji od ovih paketa, vi pored proizvoda dobivate i određeni postotak VIP poena unutar tog paketa. Ovisno, kažem, na koji paket se odlučite i ta količina proizvoda koja dolazi u njemu je različita. Najveći mogući paket koji možete kupiti kao jedna osoba, jedna individua u ovom projektu je paket od 10.000 eura i da bi to kupili odabirete VIP paket ili VIP paket. Za 10.000 eura ćete dobiti, ukoliko se odlučite za standardni paket, 54% u VIP poenima. Ukoliko idete na e-VIP, dobit ćete 60% u VIP poenima. Ti vaši poeni koje kupite, odnosno koje dobijete uz proizvode koje ste kupili, će vam biti zaključani u vašem back office-u 14 narednih dana. Međutim, ono što je fenomenalno, vrijednost tih vaših poena tokom tih 14 dana svakodnevno raste u prosjeku između 5 do 10%. I današnji rezultati, evo mi smo sada skoro 10 dana, 12 dana u opticaju, gotovo 70% je rasla vrijednost svih VIP poena koji su do sad kupljeni, odnosno onih koji su kupljeni prvi dan, tako da doista ono što kompanija propagira to i radi, tako i funkcionira. A ono o čemu ovisi vrijednost i otkup tih poena se nalazi ovdje na lijevoj strani ovog slajda, gdje mi vidimo da većina ljudi kada ulazi u projekt normalno mora odlučiti se koji paket želi kupiti, ali samom tom kupovinom oni povećavaju vrijednost tih poena i otkupljuju poene od onih ljudi koji ih već daju u opticaj. Ovaj ovdje slajd je jako, jako bitan i iz tog razloga ću ja tu zamoliti Dražana da nam se pridruži i da možda i nacrta to, da vam pojasni kojom mehanikom i kako je zamišljeno u biti da ljudi koji kad kupe svoje VIP poene, kako ih mogu staviti u opticaj i ko će ih otkupljivati od njih, koji su to instrumenti o kojima ovisi otkup tih poena i u kojem vremenskom periodu onda ljudi mogu očekivati da će nešto prodati, da shvate da ovo nije nikakav investicijski fond ili trading kompanija, nego ovdje se sve događa isključivo iz prometa našeg web shopa, od prodaje koja je svakodnevno se povećava, koja dovodi sve veću masu klijenata. Zašto? Pa zato što prvo klijenti kupuju odlične proizvode, a drugo kod nas svi klijenti ostvaruju profit. I to će tako biti u budućnosti i ta riječ će se proširiti vrlo brzo po cijeloj planeti i mi ćemo u budućnosti imati 100.000 korisnika, a ja vjerujem u godinu, 2 dana i milijone kupaca. Evo Dražene, ako možeš da nam se ubaciš u ovom ovdje dijelu i čisto ljudima onako predočiš kako i na koji način je zamišljeno da u biti ljudi kada kupe svoj paket i kad im istekne tih 14 dana loka, odnosno koliko su zaključani, kako će ih staviti u opticaj i na koji način će se vršiti ta prodaja. Hvala Marinko, dobro večer svima. Dakle, ja sam Dražen Jurčec, pa ajmo to nacrtati što je Marinko sada objasnio i staviti, bi se reklo, na papir. Kako će to doslovno u praksi ići. Primijetili ste svi koji ste postali članovi VIP4U projekta da su minimalni paket 500 eura, maksimalni paket 10.000 eura. Ukoliko odaberete bilo koji i od onih između koji se nalaze za 3 i 5.000 eura, vi generirate potražnju po bodovima. U slajdovima se lijepo vidi da ta potražnja ide od 43 do 60%, zavisno o paketu kojeg kupite. Vaši bodovi zaključeni su 14 dana. Dakle, svaka osoba koja dođe i kad kupi bilo koji paket, od tog trenutka 14 dana su mu bodovi zaključeni. Bodovima vrijednost raste svakom kupovinom. Kad bilo tko, bilo gdje kupio bilo koji paket, vrijednost bodova raste. Evo, svjedoci smo toga da smo sad u 7 dana, 8 koliko je iza nas, gotovo 100% prošli vrijednost bodova. 100% u plus. Jer naši bodovi
za razliku od drugih konstantno idu gore. Sve ovisi o tome kako se puno prodaje i koliko se paketa proda. Nakon 14 dana vi imate mogućnost da to stavite u prodaju. Fair Marketplace se zove mjesto gdje se to prodaje. U utorak ćemo napraviti videe tako da možete to vidjeti slikovito kako to treba uraditi. Utorak je tek 14. dan, tako da prvi ljudi u utorak imaju mogućnost da stavljaju svoje bodove na prodaju. Dakle, snimit ćemo video, stavit ćemo u Telegram grupu službeno. Ko još nije u grupi, neka se priključi, neka nas prati. Kako će to funkcionirati? Ako vi stavite svojih 2000 bodova i netko drugi svojih 20.000 bodova, netko 50, netko 1 milion, netko 10 miliona. Namjerno brojke pišem velike. Naravno nije bitno koliko tko ima bodova. Kad se desi bilo koja prodaja, bilo gdje na svijetu, netko postane kupac VIP4U-a, vi svi koji ste ovdje u ravnomjernim iznosima prodajete bodove. Nema veze tko je došao prvi, nema veze tko je došao zadnji. Nema veze tko je najviše bodova kupio, tko je dobio, tko ima najmanje bodova. Ovo je fair marketplace. Dakle, nema veze. Ponavljam, da li ste došli prvi ili 101. Da li ste kupili paket za 10.000 eura ili paket za 500 eura. Ovdje svi imaju iste mogućnosti. I to nam garantira da ćemo svaki puta kada bilo tko kupi paket, mi prodavati svoje bodove. U proporcionalnim vrijednostima, količinama, zavisi koliko ljudi ovdje prodaje. I to će tako od utorka nadalje funkcionirati. Ponavljam, složit ćemo video, pratit ćete sve, bit će sve transparentno. U svom back office lijepo ćete vidjeti u koliko sati ste prodali koliko VIP poena i po kojoj cijeni. Kad to prodate, naravno, euri dolaze na vaš račun i na available računu imate eure koje možete isplaćivati van preko Ethereum ili Bitcoina. Marinko, možemo dalje. Super, bravo. Evo, ja ću te zamoliti samo da mi propustiš ekran. Odlično. Evo, nastavljamo onda dalje. Sad, kako i na koji način efikasno sudjelovati u izgradnji networka unutar ovog projekta i kako sebi osigurati još dodatne benefite i stvarno jednu vrhunsku karijeru unutar koje možete profitirati možda kao nikad do sada u životu. Ovaj kompenzacijski plan koji je smišljen unutar projekta VIP4U se zove Unilevel kompenzacijski plan, odnosno to je kompenzacijski plan koji nagrađuje najproduktivnije ljude najviše, ali i daje mogućnost svim onim drugima da imaju benefite od toga. Šta to znači? Što više ljudi direktno upišete unutar ovog projekta, vi ćete ostvarivati veće benefite. I kasnije sve te ljude koji oni preporuče, vi do 7. dubine ostvarujete profit na prometu koji se tu događa. Kako je to zamišljeno? Znači, od direktnih preporuka koje upišete imate 10% od vrijednosti paketa koji su oni kupili. Ljude koji oni upišu, vama su oni drugi level, vi imate 6% od toga. U treći level imate 5%, četvrti level 3%, peti level 1%, šesti level 2% i do 7. levela još dodatnih 1%. Ono što je također jako dobro osmišljeno u ovoj kompaniji, rekli smo da imamo 6 različitih instrumenata kako generiramo potražnju za poenima na platformi, pa jedan od njih dolazi i iz provizija koje se događaju. Na način da od svih ovih bonusa koje ovdje ostvarujete, 70% novaca vam se isplaćuje na vaš euro account, 20% novaca vam se isplaćuje u VIP poenima, koje automatski sistem kupuje od onih koji prodaju na platformi u tom trenutku i 10% vam se isplaćuje na saving račun. Da pojasnim, ukoliko ste vi recimo sada preporučili jednu osobu koja je uplatila paket u vrijednosti 10.000 eura, vi ste dobili direktni bonus 10%, odnosno 1.000 eura na tih 10.000 eura. Tih 1.000 eura vam se isplaćuje na način da 700 eura vam se isplaćuje odmah na vaš euro account, 200 eura sistem automatski kupuje poene od onih ljudi koji ih prodaju na platformi i vama isplaćuje tih 20%, tih 200 eura u dodatnim poenima, a 10% od ukupne provizije
vam se isplaćuje na saving account, u ovom konkretnom slučaju je to 100 eura, i taj saving account možete koristiti u našem sestrinskom projektu Nine for Life-u, gdje možete kupiti dodatne pakete proizvoda i ostvarivati dodatne benefite koje taj projekt nudi. Tako da stvarno jedna fenomenalno osmišljena ideja. Isto tako ono što je jako bitno naglasiti, sve provizije koje imate dostupne na vašem walletu možete si unovčiti i isplatiti putem kriptovalute, Ethereum, Bitcoin i najnovije Tether. Ovdje je jedan primjer toga šta se može dogoditi s onim ljudima koji ovo shvate ozbiljno i stvarno krenu raditi puni gas. I recimo da preporučite 10 osoba sa prosječnom vrijednošću paketa od 3000 eura, znači 10% direktne provizije, to je 3000 eura. U konkretnom slučaju imamo jedan uvjet unutar ovog projekta, a to je da svaka osoba, da bi bila u mogućnosti dati svoje poene u prodaju, mora imati jednu direktnu preporuku. Znači mora dovesti jednog novog kupca. To znači da svi vaši kupci koje ste vi upisali, ako misle prodavati svoje poene, oni moraju dovesti još jednog. A vi onda automatski dobivate u drugoj dubini minimalno još 10 indirektnih kupaca. Mi smo i to poništili u ovom primjeru pa smo rekli ok, ne mora biti tako, nego ćemo napraviti da svako od ovih kupaca dovede 4, znači ne 10 nego 4, pa ćete u drugom levelu imati 40 kupaca i recimo da oni isto ostvare kupovinu od 3000 eura prosječno, vi imate 6% na to je 7200 eura. I sada da idem dalje u dubinu, ovdje vidite da govorimo o desecima tisuća eura i možda danas na ovom webinaru postoje ljudi koji će se prepast velikih brojeva i koji jednostavno postane strah prilikom razmišljanja da uopće mogu zarađivati desetke tisuća eura mjesečno. Kroz moje iskustvo koje mogu reći nije tako malo, ja se 20 godina bavim edukacijom i networkom, sreo sam ogroman broj ljudi koji jednostavno zablokiraju u trenutku kad shvate šta mogu napraviti. Jer on je cijeli život učen i educiran da je za njega moguće raditi za plaću i da zarađuje 500 eura, 1000 eura mjesečno i da je to taj limit, da ima po prilici kredit od 30% te vrijednosti i to je to. To je ono što je normalno, uklopi se u normalno i budi normalan. I tako, nažalost, funkcionira 90% ljudi oko nas. Mi ovdje govorimo o projektu u kojem ljudi mogu godišnje plaće zarađivati na mjesečnom nivou. Neću biti bahat i reći na tjednom, ali vidjet ćete da i evo sad, nakon prvih 8 dana, 9 koliko je kompanija u opticaju, mi već sad imamo ljude koji su u tih prvih 10 dana zaradili 15-20 tisuća eura. A to su možda godišnje, ako ne i dvogodišnje prosječne plaće jednog prosječnog građanina Balkana. Leaders Pool. Leaders Pool je jedan dodatni bonus stvarno za one najaktivnije, za one najproduktivnije, najprodornije koji daju sve od sebe. I taj bonus je zamišljen da ga uzmu ljudi koji imaju 30 direktnih kupaca. Dakle, od prodaje bilo kojeg paketa unutar ove kompanije, koji god da se paket proda, jedan određeni postotak odlazi u taj Leaders Pool i svakog 15. u mjesecu sistem će provjeravati koji lider je kvalificiran. Znači, koji lider ima 30 direktnih aktivnih kupaca i on će uzeti taj novac iz tog pula. Ako je to jedna osoba, uzet će sve jedna osoba, ako su 3, podijelit će se na 3 osobe, ali vjerujte mi, to su itekako značajni bonusi. Evo sada, nakon 10 dana aktivnosti, mi imamo negdje oko 8,5-9 tisuća eura u tom pulu. Tako da ja računam da na kraju prvog mjeseca će tu biti možda 20, 30, 40 tisuća eura dodatnog bonusa kojeg možda uzme jedna osoba, možda 2, možda 5. Ok, ovo je jedan dio koji će nam također pomoći. Dražan, ja ću vam sad teoriju objasniti, a Dražan će nam se dodatno ubaciti da razumijete kako. Znači, mi iz ovog modela generiramo ekstra potražnju na platformi. Kako? Svaki put kad zaradite određeni novac, vama vaš novac, vaša zarada sjeda na wallet. Da li ste tu zaradu ostvarili od provizije iz gradnje networka ili od prodaje svojih VIP poena, svejedno, vama ta zarada sjeda na vaš wallet unutar VIP for you projekta i u tom momentu novac se nakuplja na tom vašem računu.
u trenutku kada vi poželite isplatiti sebi ta sredstva, sistem provjerava koji trenutno aktivan paket vi osobno imate. I ovisno o tome vam zaračunava withdraw fee. Šta to znači? Konkretno recimo ovaj prvi primjer. Ukoliko vi trenutno imate aktivan kupljen paket Silver i recimo da ste zaradili 20.000 eura na vaš wallet i želite izvući, isplatiti si ta sredstva, na Silver paketu je withdraw fee 30%. To znači da će sistem vama odmah od tih 20.000 eura doznačiti 14.000 eura, a 30%, odnosno 6.000 eura će vam biti fee. Taj fee se dijeli uvijek na isti način. 50% od tog fee-a, konkretno u ovom slučaju 50% od 6.000 eura, znači 3.000 eura će sistem vam dodijeliti na vaš saving account. A rekli smo da sredstva sa saving accounta možemo koristiti isključivo u Nine for Life projektu, gdje opet ostvarujete dodatne ekstra benefite i pridružujete se jednoj veliki grupi ljudi koja je već sad postojeća unutra zadovoljnih kupaca koji su stvarno sretni sa tim projektom. Drugih 34% od ukupnog fee-a se ide na platformu i otkupljuju poeni od onih ljudi koji ih prodaju. U ovom konkretnom slučaju to je 2040 eura vrijednosti koju sistem automatski generira potražnju i plaća one kupce koji prodaju svoje poene i te poene dodjeljuje opet vama i 16% od tog fee-a je trošak koji zaračunava platforma za sebe. U ovom konkretnom slučaju bi to bilo 960 eura. Ono što je bitno razumjeti, što je vaš paket veći u trenutku kada dajete nalog za isplatu, to vam je niži fee koji se zaračunava. Pa recimo u ovom drugom primjeru gdje imate najveći paket od 10.000 eura, kada bi imali identičan slučaj da povlačite 20.000 eura vrijednosti, to bi umjesto 6.000 onda iznosilo 3.200 i sve drugo bi vam se zaračunalo na isti način. Tih 3.200 bi se podijelilo na način da 50% vam dode na saving račun, 34% od toga vam se kupe poeni i 16% od toga zaračunava kompanija. Ali s obzirom da su postoci znatno drugačiji, iznosi su znatno drugačiji. Pa evo, ako ima potrebe, možda da čisto Dražen to malo skicira na papiru, da vam još to detaljno sjedne. Da, to sve što sad mi pričamo traje 10-15 minuta, ali to se u biti dešava na stranici sve u sekundi. Tako da puno je lakše uživo na stranici to primijetiti nego sada to sve objasniti u 10 minuta. Ali ajmo od početka. Ako ste ovo vi, rekli smo da imate jedan uvjet da bi stavili svoje bodove ovdje. Koji je taj uvjet? Napraviti jednu preporuku. 14 dana ne možete nikako staviti bodove ovdje. Ako vi napravite preporuku 7. dan, još uvijek vam je 7 dana zaključeno. Ako napravite 13. dan, 14. dan već možete staviti na prodaju. Ali ako to ne napravite u prvih 14 dana, ništa loše. Napravit ćete 23. dan, onda 23. dan dođete ovdje. Znači morate napraviti taj uvjet jednu preporuku. Da se razumijemo, to ne treba raditi svaki mjesec. Vi ako ste napravili jednu preporuku i ako je taj čovjek dalje napravio preporuku i dalje se to razvija, vi imate jednog aktivnog člana, vi praktički više nikad ne morate dovesti nikog. Vi ste svoj uvjet ispunili za uvijek i onda vi možete staviti bodove ovdje. I vaš prijatelj može staviti ovdje ako je on napravio preporuku. I tako u dubine. Ono što je Marinko objasnio za prvu preporuku, odnosno za prvu liniju i svaku preporuku koju vi napravite imate 10%. Dalje 6, 5, 3, 1, 2, 1. Sve ukupno 28%. To su vaši benefiti kad svaki put kada bilo tko od ljudi koji su u vašoj strukturi napravi reaktivaciju paketa, odnosno kupovinu ponovno, opet vi dobivate ove postotke. Tako da definitivno moja preporuka, nemojte ostati na jednom. Napravite 2 preporuke. Ili 3. Ili 33. Što više napravite preporuka, to više postotak
dolazi do vas. Naravno, 10% od svake. Šta te preporuke znače za ljude koji nisu prisustvovali ovom upisu? Znači, ja sam upisao ovog čovjeka i ovog i ovog. Vi nemate nikakve provizije, jer vi niste to odradili. Ja sam to odradio. Ali 20% od moje provizije što dobivam u bodovima. Gdje se uzmu ovi bodovi? Opet od vas. Od svih vas koji prodajete. Ukoliko ste odlučili da stavljate na prodaju. I naravno, ako imate taj uvjet jednog upisanog. Dakle, svaki put kad bilo tko upiše bilo koga, vi ćete zaraditi novac. Sljedeća stvar, što je Marinko objasnio, ljudi koji mogu napraviti 30 preporuka. Nisu uvjetovani da to naprave u 7 dana, u 14 dana, u 30 dana. No limit time. Bilo kada. 30 preporuka. Oni ulaze u Leaders Pool. Šta je Leaders Pool? Leaders Pool je bonus za ljude koji stvarno potroše puno vremena i Leaders Pool je nešto što se vidi gore na stranici VIP4U i puni se svakom kupovinom što se dešava u tom web shopu. Ako unutra bude 50.000 eura i vi ste jedini koji ste napravili 30 preporuka, ti novci su vaši. Ono što je bitno, dobit ćete 70% u evrima i 30% u bodovima. Gdje će se uzeti bodovi? Ovdje. Opet će se svi drugi naplatiti. Drugim riječima, ako vi niste uspjeli napraviti tih 50.000 eura isplata jer nemate 30 direkta nego netko drugi, taj drugi će napraviti potražnju po bodovima i opet se vi naplaćujete. Ono za isplate, onaj fijevi od 16 do 74% čak. 74% ima onaj paket za 100 eura koji je stavljen ukoliko neko želi reaktivirati, samo sa 100 eura može, ali ako ide na isplatu ima 74%. Najveći paket, VIP paket i e-paket, e-VIP paket imaju 16%. Šta znači? Netko isplati novac, zaradi novac, ide na svoj Ethereum ili Bitcoin, povlačiti ta sredstva. Opet jedan dio ide ovdje. Opet vi zarađujete. I to je ono gdje spominjemo da je 6 različitih načina kako da zaradite novac, a niste direktno sudjelovali u tome. Marinko? Super. Vjerujem da ovako, ovo kad se prezentira na ovaj način, da ljudi stvarno mogu imati kompletnu sliku, još ćemo kasnije ući live u back office, tako da stvarno možete imati predodžbu od svemu što se događa. Evo, ovaj dio je upravo malo prije Dražena objasnio, tako da se ja neću ponavljati. Znači, govorimo o tome da kad se dogodi nova narudžba za kupovinu VIP poena, da se poeni ravnomjerno otkupljuju od svih ljudi koji trenutno imaju aktivan nalog za prodaju. Tako da taj slajd objašnjen. Isto tako, ono što je bitno naglasiti, da svaki kupac kod nas može imati samo jedan nalog za prodaju aktivan. Znači, u svom back office vi možete dati samo jedan nalog za prodaju i možete povećavati broj poena na tom istom nalogu, ali ne možete otvoriti 2, 3 ili 5 naloga. To moraju raditi samo novi useri sa novim ID-em, odnosno sa novim dokumentima u svojim back office-ima. Ono što je bitno je da nakon 36 dana od aktivacije vašeg paketa, sistem vas primorava da morate ponovo reaktivirati svoju poziciju. Znači, trebate ponovo obnoviti svoju kupovinu, normalno od zarade koju ste ostvarili, dobijete ponovo nove proizvode i imate kvalifikaciju za idući 36 dana da ste u mogućnosti ostvarivati zarade i prodavati svoje poene. Znači, ukoliko vaš paket nije aktivan ili je istekao i niste ga obnovili, vi ne možete zadavati naloge za prodaju svojih VIP poena i ne možete ostvarivati benefite od građenja networka. Tako da vrlo je bitno da svaki 36 dana obnovite svoju kupovinu. Normalno sa obnovom kupovine vi ponovo generirate novu potražnju na platformi i otkupljujete poene od onih ljudi koji ih prodaju, na kraju krajeva i od sebe samih. Tako da to je još jedan instrument kako se generira potražnja za poenima. Mi se nalazimo u industriji online prodaje gdje distribuiramo i prodajemo različite produkte, međutim u ovom trenutku su to pretežno proizvodi za ljepotu i zdravlje, a ta industrija danas generira milijarde eura prometa. Evo, kao što vidite, industrija ljepote radi trenutno oko 532 milijarde eura turnovera.
dok industrija dodataka prehrani radi 124 milijarde. I znamo svi da danas, pogotovo žene, bi dale sve za svoj izgled i da kada je izgled u pitanju, da tu ne pitaju koliko što košta, tako da iz tog razloga vjerovatno su i postignuti ovi rezultati. A mi u našem shopu imamo sve kvalitetne proizvode sa biocertifikatom i vjerujem da kako vrijeme prolazi sve veći broj naših kupaca se vraća zadovoljno jer shvaćaju da stvarno proizvodi koje imamo, distribuiramo su stvarno proizvodi vrhunske kvalitete. Ovo su samo neki od tih artikala. Evo, ovo je recimo Miris za dom koji kad stavite u svoj prostor on osvježava cijeli prostor i traje jako dugo. Brain Booster je dodatak prehrani koji vam pospješuje pamćenje, daje bolju koncentraciju, povećava dotok kisika u mozak i puno drugih stvari, tako da isto jedan vrhunski preparat. Filter za vodu koji pročišćava vašu vodu kojeg stavite na slavinu u kući i uklanja kamenac, teške metale i ostale štetne nus stvari koje dolaze kroz cjevovod. I ono što je isto tako bitno, da poene koje ostvarite u našem prilikom registracije ili u shopu možete koristiti u vrijednosti 70% da proizvode plaćate sa poenima, 30% kešom. Šta to znači? To znači da konkretno kad ste vi član, vi u bilo kojem trenutku možete otići direktno u naš shop i odlučiti se kupiti dodatno određeni proizvod i baš taj proizvod želite i kad ga kupujete, plaćate ga 70% sa svojim VIP poenima, normalno po cijeni koju oni vrijede taj trenutak i 30% plaćate to dodatno sa eurima. Mi u kompaniji smo se odlučili da u prvih 14 dana od samog starta kompanije ćemo imati specijalne promocije, specijalne benefite i za one ljude koji su bili od prvog dana prisutni u projektu Nine for Life, tako da je kompanija odlučila prilikom samog starta dodatno nagraditi ljude koji su tamo postigli određene karijere. To je evo sada iza nas, ali evo taj slajd je tu pa da ga pojasnimo o čemu se tu radilo. Ono što je također jako bitno, još uvijek traje promocija do utorka, ako se ne varam, do utorka u ponoć, a to je da za 10 direktno preporučenih kupaca, bez obzira s kojim paketom oni dođu, kompanija VIP4U vam poklanja jedan vrhunski laptop. Za 10 direktnih kupaca sa Silver paketom vam poklanja laptop i 1000 eura ekstra bonusa. Za 10 direktnih kupaca sa Gold paketom vam poklanja laptop i 3000 eura bonusa. Za 10 Diamonda vam poklanja laptop i 5000 eura i za 10 VIP paketa, ukoliko imate takvih 10 ljudi, dobit ćete lijepi bonus od ekstra 10.000 eura plus laptop. Na tu promociju kompanija je dala još jednu izuzetnu promociju koja, nažalost, evo, mora završiti utorak, a to je da na sve provizije iz Unilevel sistema prvih 14 dana imate duple bonuse. Zašto je to bilo moguće? Pa zato što, ako ste razumjeli sistem, onda znate da prvih 14 dana nitko nije bio u mogućnosti prodavati poene osim kompanije i kompanija nije sebi željela zadržati te sve benefite i bonuse, nego je rekla ok, idemo to vratiti nazad ljudima, idemo nagraditi one ljude koji startaju s nama od prvog dana puni gas i daćemo im duple bonus tih prvih 14 dana. Tako da stvarno još evo 2-3 dana imamo mogućnost danas i sutra iskoristiti da imate duple bonuse. To znači da recimo upisom jedne osobe sa paketom od 1000 eura vrijednosti vi dobivate 200 eura. Mislim da je to stvarno jedan vrhunski bonus i da treba iskoristiti ovu šansu. Mnogi od vas to već jesu napravili jer mi smo stvarno napravili impozantan rezultat u prvih 80 dana. Ono što je također bitno, neće tu sve stati. Mi ćemo imati dodatnu promociju gdje ćemo omogućiti ljudima da kroz naš projekt u narednim tjednima također ekstra profitiraju, tako da smo osmislili još neke dodatne bonuse, a ti dodatni bonusi će biti prikazani, samo sekundu da ih otvorim, pa ćemo se pridružiti samo malo. Ok. Evo ga.
možda bi bilo pametnije od mene da prepustim tu čast našem CEO-u pa da on dodatno pojasni ove bonuse koji kreću od utorka, kako završava ova prva promocija od 14 dana, pa da vidite da stvarno ideja kompanije je da u narednim mjesecima ispred nas mi konstantno pronalazimo načine i rješenja kako da stvarno dodatno i ekstra nagradimo sve one ljude koji aktivno sudjeluju u izgradnji ove kompanije i preporučuju nove kupce, šire kompaniju na sve kontinente. Tako da uvjeren sam kad vidite koje bonuse kreiramo da ćete svjedočiti tome da u narednim mjesecima će se pojavljivati deseci i stotine ljudi čiji život se mijenja iz temelja. Ako ste primijetili, već danas na ulicama naših gradova se voze deseci auta sa oznakama naših kompanija, a ja sam siguran da na nove godine će ih biti barem 100. Dražene, evo, ako hoćeš pa da nas se nadovežeš, čisto da pojasniš ovaj ovdje slajd, za šta je on namijenjen. To je slajd u biti koji dobiva svaki kupac, ali evo ja ću prepustiti Draženu da možda malo više kaže o tome. Da, dakle, ajmo prvo od početka. Što se tiče ekstra bonusa duplih za provizije, što imamo 10 plus 10%, pa 6 plus 6%, oni traju do utorka, do 12 sati podne, do podneva. Do onda, tko ima 10 direktno upisanih, neka pošalje tiket na support, neka se prijavi i bit će mu dostavljeno na kućnu adresu laptop koji je zavrijedio svojim radom. Ekstra bonusi od 11.11. se nastavljaju, to ćemo sad pokazati u sljedećim slajdovima, po drugačijim uvjetima. Dakle, ove prve bonuse završavamo u utorak, a u srijedu počinjemo nove bonuse. Ovaj slajd koji je sada ispred nas, on objašnjava da svaka osoba koja se upiše u VIP4U uz kupovinu paketa koju odradi, dobiva proizvod, dobiva one bodove, sve to stoji, plus ekstra dobiva 20 eura u VIP pointsima koji idu direktno u shop, u onu opciju da se u shopu to može iskoristiti. Pošto znamo da svaki dan cijena raste, zavisno o prodaji, u zadnje vrijeme to je prosječno 5 do 7% dnevno, ovih 20 eura će se vrlo brzo pretvoriti u 50, u 100, u 200 eura. Šta možete vi s tim bodovima? Možete ih iskoristiti za kupovinu naših proizvoda. 70% vrijednosti prihvaćamo u bodovima, a 30% plaćate u eurima. Ako netko ima svoju matematiku i želi neki proizvod ili veću količinu nekog proizvoda, jer u paketima to nije u mogućnosti kupiti, evo dobre mogućnosti. Ali svako onaj ko je preporučio osobu koja se upisala i on dobiva 10 eura ekstra u VIP pointsima u shopu. Dakle, svaka vaša preporuka donosi vam 10 eura plus na one sve benefite koje imamo. Ako upišete 10 ljudi, to je dodatnih 100 eura. Sljedeće šta imamo, ovaj slajd pokazuje, pošto bonusi dupli prestaju u utorak, od srijede do kraja 11. mjeseca za direktnu preporuku dajemo ekstra 5%. Dakle, neće biti 10%, nego 15%. To je dodatnih 5% samo za direktne preporuke. Dakle, svi vi koji još niste startali, svi vi koji još niste napravili preporuke, upise, evo ekstra bonus za vas, dodatnih 5% koje možete iskoristiti do kraja 11. mjeseca. Dakle, ovo će početi u srijedu. Plus, što smo pripremili od srijede, to je ono što smo u najavi ovog webinara napisali, da svojim radom možete ostvariti ekstra iPhone ili Audi A4 na korištenje od 3 mjeseca. Kako to napraviti? Dakle, od 11.11. do 11.12. to je mjesec dana. Ako direktnu prodaju napravite 18.000 eura u VIP pointsima, dakle direktne preporuke se računaju, u sve bonuse koje vi dobivate, dobit ćete i iPhone 11. Naravno, u vaše vlasništvo. Jedna osoba može dobiti jedan iPhone. Ako napravite 36.000 eura, i dalje dobivate jedan iPhone. Ali,
Ako napravite 30.000 eura, možete dobiti Audi A4 na korištenje sa brandom naše kompanije na 3 mjeseca. Dakle, neograničeni broj, nije ograničeno tko može uzeti Audi. I to se broji promet, znači Dražene, od 11.11. do 11.12. Tako je, od 11.11. do 11.12. U tu prodaju vam ulazi svaka uplata sa Bitcoinom, Ethereum ili available balansom. Što to znači? Ako ste vi upisali Marka i on je dalje krenuo raditi, prvo je kupio, 5.000 eura bodova, to je 5.000 eura kupovine. Ako je on dalje upisao 2, 3, 5 nova kupca, pa su one dalje radili, on je nešto iz provizija zaradio i s tom provizijom želi kupiti dodatno VIP pointse, na primjer za 1.000 eura, to se opet vama računa, dakle sad ste na 6.000 eura. Svaka VIP points kupovina što ste vi direktno preporučili se zbraja, bez obzira kako je kupljeno. To imamo od 11.11. do 11.12. Potrudite se, napravite to uz 15% direktne provizije, matematika je vrlo jednostavna. Naravno, za ljude koji su spremni se potruditi i to odraditi. To je Marinko to. Imamo još jedan slajd poslije toga. Ako netko želi da napravi još više, to imamo u prezentaciji službenoj i na našim stranicama. Ukoliko želite auto u trajno vlasništvo, onda možemo to odraditi tako da u 4 linije odradite promete sa svojom ekipom. To je za ljude koji stvarno žele odraditi, to ovaj slajd objašnjava. I ako napravite u 4 linije prometa 245.000, onda ste vlasnik ovakvog automobila, znači nije u rentu, nego ste baš vi vlasnik. Znači to je auto vrijednosti 80 plus 1000 eura i mislim da stvarno jedna lijepa dodatna nagrada za one koji ozbiljno participiraju u izgradnji ovog projekta. Nije vremenski ograničeno, znači ovo je nagrada koja se dodjeljuje u trenutku kada je neko postigne. Međutim, da bi se postiglo, treba napraviti organizaciju sa minimalno 4 linije i u te 4 linije trebate imati po 44 plaćena člana sa ukupnim volumenom od 245.000 eura u VIP paketima. Tako da 100 dana je moguć period da se ovo napravi. Znači od momenta kada je promocija startala, a ta promocija starta sad, znači u 100 dana je potrebno napraviti taj volumen. Nije jednostavno, ali sam siguran da će biti ljudi koji će to moći napraviti i ti ljudi zaslužuju dobiti ekstra bonus od nekih 80.000 eura u vidu ovako jedne prekrasne Mercedes-Benz limuzine. Ja mislim da smo došli do kraja samog dijela sa prezentacijama. Vidim da imamo nekoliko pitanja o samom back office-u, pa evo proći ćemo i kroz tih par pitanja. Kako se mogu kontaktirati ljudi koji su se registrovali, a došli su online putem? Predložio bi da im se vidi barem mail sa kojim su registrovani. Da, Kristijan je i prošli put postavio dobro pitanje, očito razmišlja isto kao i mi. Ovo se već radi na tome, moramo zbog GDPR-a sa pravnim službama to sve riješiti i radimo na tome da vi kao direktni preporučitelj vidite e-mail od te osobe, tako da ju možete kontaktirati preko e-maila. Za sada to nemamo na stranici, ali bit će uskoro. Super. Ako stavim bodove na prodaju i ne prodam ih sve istog dana, da li se svi prodaju po toj cijeni koja je taj tren aktualna ili rastu dalje iz dana u dan dok se ne prodaju? Da, bodove ako stavite sad kad je cijena 0,02 i danas ste prodali 1/3 bodova, naravno kako su se dešavale kupovine, ostatak bodova šta nije prodan vam cijena raste. Nije da ste vi sad stavili po jednoj cijeni i to je to. Kako ide cijena bodova gore, tako vaš portfelj raste iz sata u sat. Ja sam siguran da će to biti jedna ogromna poluga za ljude kad shvate u biti da bez obzira što su dali svoje naloge na prodaju i žele dobiti neki novac, oni su iz dana u dana sretnijim što im duže bodovi stoje jer svakim danom rastu sve više. Tako da
Ovdje nije upitno da li ćete se vi naplatiti i kako ćete to napraviti, nego je samo pitanje vremenskog okvira u kojem ćete to napraviti, a što taj vremenski okvir bude duži, to ćete imati veće benefite. I imat ćete više poena sa većom vrijednosti. I još jedno pitanje, također od Kristijana, planira li se u budućem periodu da se otvori predstavništvo u Srbiji kako bi ljudi odavde mogli preuzimati i dobijati svoje proizvode bez plaćanja carine zbog transporta iz država Europske unije? Naravno da se razmišlja o tome. Mi u Nine for Life kompaniji imamo stvarno velik broj ljudi iz Makedonije, tako da još uvijek im nisu postigli onoliko da bi mi to otvorili predstavništvo, tako i Srbija i svaka druga država, kad se količinski napravi stvarno dosta, onda se može napraviti predstavništvo, ali mi smo sad, konkretno za VIP pričam, firma stara 10 dana, tako da sve u svoje vrijeme, ali naravno razmišljamo o tome i da će se moći napraviti da možete preuzimati te proizvode i oni koji nisu u Europskoj uniji. Odlično. Evo, pošto nemamo novih pitanja u chatu, Dražene, puno hvala na tvom vremenu. Vjerujem da je bilo konstruktivno, da su ljudi razumjeli o čemu se ovdje radi. Ono što bi ja možda još samo napravio dodatno, kratko bi vas podijelio samo ekran i ušao u jedan back office, čisto da vidite u najkraćem obliku šta se događa. Evo, ovo je primjer recimo jednog back office-a i onda vidite da samo od 1.1., a danas je datum koji 8. Tako, vrijednost portfelja je rasla za 61,35%. I to u brojkama stvarno izgleda jako lijepo i mislim da će biti puno sretnih ljudi u narednim mjesecima ispred nas, tako da jedino što vam ja mogu poželjeti je da što prije postanete članovi ovog projekta i da podijelite tu informaciju sa svojim prijateljima kako bi njima omogućili da dodatno profitiraju i da stvarno pokrenemo jedan novi pokret na našim prostorima koji će ići širom svijeta. Hvala lijepo na vašoj pažnji proteklih 50 minuta. Uživajte u ostatku nedjelje i želim vam svima uspješan i produktivan novi radni tjedan. Doviđenja. Laku noć, pozdrav.